Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i iskoristit ću ovaj 2. januar 2026. godine i ovo lepo vreme da uporedim kamere modela Oppo Find X8 Pro i modela Xiaomi 15T. Naravno, bilo bi zanimljivije da uporedim Oppo sa nekim drugim flagship modelom, pogotovo sa nekim koji nisam imao do sada, ali u ovom trenutku nemam ni jedan telefon kod sebe drugi. Imam Nothing sa kojim snimam ovo, Xiaomi 15T i Oppo Find X8 Pro. Ovo će biti na neki način recenzija 3 mjeseca nakon. Dakle, više ću se fokusirati na model Oppo Find X8 Pro, fotografije sa manjim zoomom i sa ultrawide kamerom. Biće naizmenično prikazane sa Xiaomi 15T i Oppo Find X8 Pro, a fotografije u nekim izazovnim scenama i sa većim zoomom biće samo postavljene od strane modela Oppo Find X8 Pro. Video snimke ću također praviti, ali neće ići onako uporedu, nego jedan za drugim, jedan sa Oppom, jedan sa Xiaomijem, tako da možete otprilike da steknete utisak kakvi su u dnevnim uslovima, pošto ću nakon toga proći i kroz neke druge opcije ovog modela, neću se fokusirati samo na kamere. A da se podsjetimo još jednom čime raspolažu ova dva modela kada su senzori u pitanju. Hasselblad potpisuje optiku kod modela Oppo Find X8 Pro. Glavni senzor Sony Lit 808 veličine 1/1,4 inča, otvor blenda f1.6, ima optičku elektronsku stabilizaciju i laserski autofokus. Snima video 4K u 60 frame-ova, a zadato pravi fotografiju 12 megapiksela. Prvi telefoto senzor ima 3 puta optičko uvećanje i optičku stabilizaciju Sony Lit 600 veličine 1/1,95 inča, ima multidirekcijni autofokus, optičku i elektronsku stabilizaciju. Drugi telefoto senzor je Sony IMX858 veličine 1/2,51 inč, ima 6 puta optičko uvećanje i optičku stabilizaciju i također multidirekcijni autofokus. Svi senzori mogu snimati 4K 60 frame-ova, računajući i ultrawide koji je Samsungov ISOCELL JN5, koji je inače telefoto senzor kod modela Xiaomi 15T. Dakle, i ultrawide ima autofokus i snima 4K u 60 frame-ova u sekundi. Kod modela Xiaomi 15T Leica potpisuje optiku, glavni senzor OmniVision 50 megapikselni OV800 Light Hunter veličine 1/1,55 inča, dakle nešto manji nego onaj Lit 808, ima multidirekcijni autofokus, snima 4K u 60 frame-ova i mogu reći da se poprilično dobro pokazao ovaj glavni senzor. Telefoto senzor sasvim solidan, Samsungov ISOCELL JN5 koji je ultrawide kod modela Oppo Find X8 Pro. Problem je što ima samo 2 puta optičko uvećanje i nema optičku stabilizaciju kao ni multidirekcijni autofokus, što u mnogome kvari iskustvo korištenja, pogotovo pri nekom većem zoomu. Ova dva senzora mogu snimati 4K u 60 frame-ova, a ultrawide senzor snima maksimalno 4K u 30 frame-ova. U pitanju je OmniVision OV13B koji kropuje i zadato pravi fotografije u 12 megapiksela. Oba modela imaju 32 megapikselna selfie kamera senzora. Kod Xiaomi 15T OmniVision OV32B senzor koji pravi fotografije u svih 32 megapiksela, a snima maksimalno video 4K u 30 frame-ova, dok kod Oppo Find X8 Pro imamo Sony IMX615 koji može snimati 4K u 60 frame-ova u sekundi. Nakon što sam napravio dosta fotografija i video snimaka modelima Oppo Find X8 Pro i modelom Xiaomi 15T, sada ću ponoviti neke osnovne specifikacije i prenijeti vam neka svoja iskustva i zapažanja o radu modela Oppo Find X8 Pro unazad 3 mjeseca koliko ja ovaj telefon koristim kao svoj primarni uređaj. Model je objavljen za kinesko tržište u oktobru mjesecu, krajem oktobra 2024. godine. Telefon ima IP68 i IP69 certifikate otpornosti na vodu i prašinu. Debljine je 8,2 mm, a mase 215 grama. Polođena telefona izrađena od stakla, u pitanju je Gorilla Glass 7i, ista je zaštita i ekrana, a već postoji predaplicirana zaštitna folija. Okvir telefona izrađen je od aluminijuma
Sa desne strane okvira gore iza nalazi se klackalica za regulaciju jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje uređaja ili pozivanje Brino asistenta. Tu se nalazi i ovaj taster koji služi dvoklikom za aktiviranje kamere. Tu možemo zoomirati nešto i možemo okinuti neku fotografiju, slično kao kod iPhona. Nije pravi taster, mada ima haptički odziv i deluje kao da je pravi, a zapravo je samo virtualni taster. Sa donje strane nalazi se glavni zvučnik, zatim primarni mikrofon i AirVent Holo. Type-C 3.2 prve generacije je ulaz za punjenje telefona i povezivanje sa računarom. Telefon se puni 80 W žično, 50 W bežično, može se puniti i 15 W reverzibilno, a prenos podataka preko kabla kada povezujemo sa računarom može biti do 5 gigabita u sekundi. Zatim sekundarni mikrofon i fioka za 2 nano SIM kartice. Telefon ne podržava eSIM pošto je za kinesko tržište. Sa leve strane nalazi se ovaj alert slider koji možemo isključiti ton, staviti telefon na vibraciju ili uključiti ton. Odozgo nalazi se IC blaster, treći mikrofon i opet AirVent Hall. Četvrti mikrofon nalazi se na poleđini telefona u ovom kružnom kamera bloku. Tu se nalazi još i laser. Kao što sam rekao, telefon posjeduje IP68 i IP69 certifikat otpornosti na vodu i prašinu. Ovaj telefon ima optički čitač otiska prsta koji radi odlično, ali svakako, pošto se radi o flagship modelu, to je minus. Također nema 3D mapiranje lica, već se otključava prepoznavanjem putem selfie kamera senzora. Ekran, kao što sam malo prepomenuo, je zaštićen Gorilla Glass 7 i zaštitom, a u pitanju je 10-bitni LTPO 8T OLED Q10 panel kompanije boje po dijagonali je 6,78 inča, rezolucija 2780 x 1264 piksela, što uz odnos stranica 19,8:9 daje gustinu od oko 450 piksela. 120 Hz maksimalno, dakle refresh rate, detekcija dodira je 480 Hz, PVM vrednost 2160 Hz i kada je svetlina ispod 70 Hz tada se aktivira, a kada je iznad 70 Hz imamo anti-flicker i ultra anti-flicker. Podržana tehnologija Dolby Vision HDR10 HLG i HDR10+, maksimalna luminacija 4500 niti u piku, a 1600 niti u režimu jakog osvjetljenja. Kad uđemo u podešavanje ekrana, dakle možemo podesiti ovaj video color boost, također ovu image sharpener oštrinu i zaštita očiju. Dakle imamo ultra anti-flicker i standard anti-flicker. Ako je srednja ili visoka osvetljenost, koristi se standardni anti-flicker. U ostalim situacijama noću se koristi recimo ovaj ultra anti-flicker, a ako je svetlina ispod 70 niti, onda se aktivira PVM koji je 2160 Hz. Sam ekran je zaista fantastičan, prikaz boja je izuzetan. Ima ova opcija outdoor mod koja pojačava i jačinu osvjetljenja, ali i zvukove na maksimum, tako da i dolazni pozivi i notifikacije i vibracija, sve ide to na maksimumu. Dakle, ukoliko nije povezano sa nekim Bluetooth uređajem, svaki zvuk i ton je podešen da bude na najjače. Kada se isključi taj outdoor mod, onda se sve vraća onako kao što je bilo podešeno pre toga. Hardverski ovaj telefon je izuzetno moćan, dolazi sa čak 16 GB četvorokanalne LPDDR5X radne memorije i 512 GB UFS 4.0 skladišnog prostora. Chipset koji pokreće ovaj telefon je 3 nanometarski Dimensity 9400 izrađen u tajvanskom TSMC osmojezgarni chipset koji se sastoji od Cortex X925 Prime jezgra na 3,63 GHz, zatim 3 Cortex
4 jezgra na 3,3 GHz i 4 Cortex A720 na 2,4 GHz. Grafika je Mali G925 Immortalis MC12. Pogledajte njegove rezultate. Ovo je UFS test, skoro 200.000, a njegov Antutu skor 2.706.000. Evo i 3D testovi. Dakle, Wildlife Stress Test 20.544, 15.598, stabilnost skoro 76%. Pogledajte zagrevanje do 35 stepeni, slično je i kod Wildlife Extreme Stress Testa, dakle 5.862, 4.276, stabilnost skoro 73%, zagrevanje svega 37 stepeni. Evo i Geekbench testovi. U CPU malo zaostaje za Snapdragon 8 Elite, u GPU nadmašuje Snapdragon 8 Elite, dakle hardverski izuzetno dobar chipset koji se ne pregreva, a ima moćne performanse. Model došao naravno sa Android 15 operativnim sistemom i ColorOS 15.0 korisničkim interfejsom, ažuriranje na Android 16 i ColorOS 16.2.0. Sve radi besprekorno, ovaj Gemini radi. Imamo slično kao Circle to Search opciju, dakle izdvoji tekst, kopira tekst, možemo raditi šta god vezano za to, slično kao, kažem, možemo prevesti stranicu kao i kod drugih telefona, dakle idemo na Translate i prevedemo, ne moramo to ići preko Circle to Search, evo na srpskom jeziku sve, dakle sve je to prevedeno na naš jezik. Dupli tap radi za gašenje i za uključivanje ekrana, možemo izbaciti razne widgete, imamo dualne aplikacije, Viber, Facebook, Instagram, Messenger, Telegram ili neke druge aplikacije, možemo staviti koju god hoćemo drugu aplikaciju da bude dualna. Evo da vidimo kako radi brisanje objekta. Evo sada ću vidjeti, dakle foto, uzet ću brisač, pa ću uzeti ovaj laso, da vidimo kako će izbrisati ovaj zvučnik. Nema šta. Oppo AI radi besprekorni, ColorOS za svaku preporuku. I da pogledamo sada fotografije koje sam napravio uporedo modelima Xiaomi 15T i modelom Oppo Find X8 Pro, nekoliko video zapisa koji će ići jedan za drugim, a naravno ubacio sam i neke fotografije i video snimke koje sam već bio napravio modelom Oppo Find X8 Pro, pa da pogledamo kako to izgleda i da damo neki sud o ovom modelu. Ne, ništa nije kao pre, samo noći besane, ili zbog nje, ili zbog muzike. Taman kada pomisliš na kraj, jedno mesto još postoji, znaj, gde te čekaju duhovi ulice. Noći pričao u snu, zivao braću i mislio na nju. Čekao jutro da odnese taj prokleti osjećaj kad znaš da je svemu kraj. Ti si uvek bio tu kada je trebalo to da, ti si uvek davao i nikad nisi bežao pa šta. Koliko puta za druge ti si goreo kad te izdao onaj ko si voleo. Ne, ništa nije kao pre, samo noći besane, ili zbog nje, ili zbog muzike. Taman kada pomisliš na
na kraj. Jedno mesto još postoji, znaj, gdje te čekaju duhovi ulice. Sam si hodao, ni zašta na svetu ne bi prodao. Svoju samoću, svoje ime prokleto. Možda jeste prokleto, ali je slobodno, jer ti si uvek bio tu kada je trebalo da. Ti si uvek davao, nikad nisi bežao, pa šta? Koliko puta za druge ti si goreo kad te je izdao onaj kog si voleo. Ne, ništa nije kao pre, samo noći bez same, ili zbog nje, ili zbog muzike. Dan kada pomisliš na kraj, jedno mesto još postoji, znaj da te čekaju duhovi ulice. Pomisliš na kraj, jedno mesto još postoji, znaj gdje te čekaju duhovi ulice. Bilo je to onda, krajem prošlog veka, poslednji se dinar vadio iz šteka. Mladi ili ludi, nije bitno sad, ali iskreni u svemu, bez foliranja. Nije bilo loše u tom dobu mraka, čulo se živeli iz nekog dela parka, ispred Evrope pa u Vidovdan. Sigurna terapija da nam spasi dan. Svi smo tada bili uvek kao jedan, niko onda nije bio manje vredan. Uvek za akciju, nikad nismo rekli ne, i ništa nismo imali, a imali smo sve. I ništa nismo imali, a imali smo sve. Evo još jedan video 4K 60 frameova, Oppo Find X8 Pro. Vidjet ću da li možda radi Miljan. Ukoliko radi, vidjet ću da li možda ima neki telefon sa kim bi mogao da uporedim kamere ovog modela, jer mislim da prevazilazi kamere Xiaomi 15T modela. A evo 4K 60 frameova, Xiaomi 15T. Daleko od toga da je ovo loš telefon i da ima loše kamere, pogotovo kada su vremenski uslovi dobri. Ovaj telefon sjajno radi posao. On je trenutno na oglasima, odnosno moj oglas je 390 evra,
I zaista teško je naći bolji telefon, bolju cjelinu, s obzirom da je ovo nov telefon u odnosu na Xiaomi 15T, dakle 4K 60 frame. Još jedan video 4K 30 frame, Xiaomi 15T, 2 puta zoom. Do maksimalnih 15 puta. Ultrawide daje realnije boje, ovako su mi nešto bleđe boje nego što bi trebale biti. 2 puta zoom također nešto bleđi. Dakle, ovo su nekako boje najrealnije onome što vidim ja svojim očima. Xiaomi 15T. 4K 60 frameova, Oppo Find X8 Pro 6 puta zoom, 18 puta zoom, glavni senzor, ultrawide, glavni, ovdje su boje identične, 2 puta, 3 puta zoom, ponovo glavni senzor. 4K 60 frameova, Oppo Find X8 Pro. 4K 60 frameova, Xiaomi, i ovo će biti posljednji snimak. Sutra ću objaviti dual kamera i ono što sam snimio o modelu Oppo Find X8 Pro 3 mjeseca kasnije. Dakle, 4K 60 frameova, Xiaomi 15T. 4K 60 frameova, Oppo Find X8 Pro. Kao što rekoh, posljednji snimak. Sutra ću to izmontirati. I ide objava. Definitivno Oppo Find X8 Pro je pravi flagship telefon i on bi mogao da se takmiči recimo sa modelima OnePlus 13 sa S25 Ultra i sličnima. Teško da Xiaomi 15T, koji je jako dobar telefon srednje klase, može da stane na crtu ovom modelu. Evo, pogledajmo zoom do 18 puta. To je to. Evo neke stare vodenice. Pomalo podsjeća na film Leptirica. Ko je gledao zna o čemu govorim. Ko nije, a voli horror filmove, preporučujem da pogleda. Sav video materijal koji snimam modelom Oppo Find X8 Pro. Dok fotografije pravim naizmjenično. Ovdje je, ljudi, nestvarno lepo, dakle ovo je vodenica. Potok u kome verovatno ima pastinki. Pogledajte ovu prirodu, ovu lepotu. Fantastično. Prelepo. To je ovo snaga prirode. Nakon 3 mjeseca korištenja mogu reći da je ovo telefon gotovo bez kompromisa. Naravno, postoje neki kompromisi, eto nema ultrazvučni nego optički čitač otiska prsta, nema 3D mapiranje lica, već se to
reguliše preko selfie kamera senzora. Nemamo najnapredniji sistem kamera u vidu najboljih senzora, dakle nemamo Sony Lit 900 ili Sony Lit 901 jednoinčni senzor, nemamo HP5 ili HP9 200 megapikselne telefoto senzore, ali sve ostalo vrhunski chipset, izuzetno moćan Dimensity 9400, 16 GB radne LPDDR5X memorije, 512 GB UFS 4.0 skladišnog prostora, ColorOS koji nam omogućava toliko toga. Recimo, recenziju radim na ovom telefonu 4K 60 frameova, ja to na ovom telefonu završim za manje od sat vremena, dok bi na nekim drugim telefonima bilo potrebno i nekoliko sati. Ja sam prezadovoljan ovim modelom, jedino bih ga zamenio ukoliko uzmem Oppo Find X8 Ultra ili X9 Pro. Vama hvala što ste odgledali i ovaj video. Ukoliko vam se dopada ovo što radim, lajkujte video, zapratite kanal. Ja ću se potruditi da budem što ažurniji i što aktuelniji i da nabavljam što više modela, bez obzira ko potpisuje te modele i koliko oni koštaju, nebitno da li je telefon od 100 ili od 1500 evra. Svaki telefon koji budem mogao da kupim ili da dobijem, ja ću prikazati vama i prikazati vam ga onakvim kakav on zaista jeste.